Ho izuba rya nyuma abaziyo barukwakira obutimba bw'ensiri okuruga o ministry y'ebyamagara oburukwingana omutwaro gumweka kaga 82. District izoba yatunga obutimba bukwingana emitwaro 16 kanana na magana 2. Obwe n'obutimba bwingi munonga. Dr. Steven Twino Mugisha yagaruka yashoborora omubaro ogwabarwire bamushwija ogubatungire omu myezi mukaga yonka omuri Bushenyi. Hato kwanora abantu rukaga 72 omumezi mukaga nabo bari abantu bingi kuko bari omwe muri yabo ngo kuba no mubusasi bwo mushija nco tukigira abantu ngo mushija gucuruho mushija gwensiri turwane tweke ngo twagwetanta. Abebembezi ba Bushenyi ababa bari mu RDC bagaruka bashaba abanyabushenyi okufayo na munonga omukuba abayonjo kwenda kucendeza omubaro gw'abarwire omumarwariro ngo ahakuba abantu kuba kurwara munonga obworo bweyongera omwihanga. Tukore bituruko basabyona tweyonje turwanise ndwara aharevo y'ecyaro aharevo ya household ogira katandaro ogire kiyungu ogire choronio onabe obrashing n'ebindi byona ebyo preventive kugira ngo ocendeze kuguma nozo mu rwaro kurwara to destroying breeding ground za mosquito yakuba yatahirimo ishango ry'umukatimba rishaje seri kuriya munozumanya okureba ngo abantu bagira amagara marungi esente zo spending medical na health na hand zaba saved. Aizoba niryo rumwe ababushenyi health center eyakana bagarukire batunga ambulance. Kindeje ambulance netu yamba hagiro watutero wirwa rerinda amarwaro kaga health center 3 gariyansi yitu kanyamiko health center 4 na naganda marwaro agato y'ingurizo. Oxygen ahabo kubati diyentikiriza cya gas y'iki cyangu chime kubancu guma hamwe mu irwaro tichikomakomero mu kugira ngo twantwara umurwire tubase kumutwara aha oxygen. Omugaru kwenda kushana nago district ya Isingiro yayakira obutimba oburukukingira omushija gw'ensiri oburukwingana emitwara 55 kandi abanyesingiro bashabwa kubukozesaje ngomuringo gumwe gwo kucendeza oburwire bw'omushija oburukugumana bweyongera. Omuhwezi wa RDC na chairman ahabwa Isingiro barabura abarashangwe babukozesa kubi ngo kubombekesa ebiju byo kutungira mu enkoko kubarukwija kukorwaho ebiragiro. Obutimba mwahurira ngo mubuza kuza omubantu bakushika emitwaro 5 tikumanyisa ngo buri katimba akusitungire ngo nako muntu hine okuba kakora omufamily okurigirira abantu bakuza kuryama mu katimba ekimwe n'umukimanya nimangu ine timu yitu eshomesibwe kurungi yenda kutwara umugisho kongera amaraka g'abantu bawe baragagamba kusima government kumanya abantu bakamanya mushija gwese kuguri hano. Abaturani beija ku bantu batunga obutimba kuruga ahameruka kandi chairman wa LC1 na LC ya kabiri bakwatanise na ba VHTs nabo barayibembere omurimo gwo kugaba obutimba obo kwenda ngo abantu bona babutunje. District ya Isingiro nemwe aha district ezirukuteganisibwa omushija munonga kandi abebembezi basima government ahabo buherezo obo. Gasha kwa Olivia na Sasira na Gerald ahimbisibwe ahabwa Tayari West.